rya Yesu. Haleluya. Tasusuruka shira nimbeho najya ngira ijambo pawe n'ijuru. Tasusuruka
ka kandi kakiri reza ku ruhande turagahitanye mu izina rya Yesu. Wihute pa. Abashitsi baje bariya gwera kuri bari abakobwa. Abashitsi bacu baje nibatambuke bagarara hano muduhesha umugisha. Nimushaka mutonde umurongo ntimuhekari. Umuntu wese w'umushitsi atonde gutya. Hanyuma abacu bamwe baturuka hariya gukira kote yepfo. Nara ku miryango. Musa n'abafashe ibikuta. Tugiye gusenga iryo sengesho. Tubwire Imana ngo wamana we. Hari amakuru ugomba kubeshuza. Hari amakuru Imana igomba kugira gute. Mwigira no gucya mupanga umurongo gucya. Umushitsi wese uzi ko atari umukona waje kudutaramira. Adohesha umugisha muri iyo nzira. Ahagarare hano hasi. Tugiye gusenga n'isengesho. Hanyuma namwe muhaguruke. Umwe wese afate aho amureba. Kugira ngo tugiye dusenge iryo sengesho. Atukuzo. Tuzamura ibiganza.
Haleluya. Atukuzwe Yesu. Tugiye kubasabira umugisha. Namara namwe mudusabira uwundi. Abashitse. Hagarara neza mama. Mutonde umurongo mwese muvangane gutya. Hari hagarara iruhande go. Tugiye kubwira Yesu. Hanyuma tugiye kubwira Yesu ngo abagirire neza. Abagirire neza mwebwe mwakunze gutaramana na Cornerstone. Nayo ibahindukire kuba umunezero n'umugisha mu byo mwifuza byose. Tugiye gusenga iryo sengesho, pastor bamuhe microphone. Namara dusenge uko ringana kose. Twagure kandi nitumara kwagura tureme ibintu byose bikomeze gukunda no kwemera. Tidusirimba basenge. Namara dufatikanye muri iryo sengesho. Karibu gusenga. Yes. Amavuta igiciro cyinshi yafute iguma zose narifite yanyomoje amavuta igiciro cyinshi yafute iguma zose narifite yanyomoje amavuta igiciro cyinshi yafute iguma zose nawe narifite yafute iguma zose nawe narifite yanyomoje amavuta igiciro cyinshi yafute iguma zose narifite yafute iguma zose nawe narifite naje ndimuwo yanyuze babaye agirira n'urukundo aranyomora arangiza ishuye imyenda naje ndimuwo yanyuze babaye agirira n'urukundo aranyomora arangiza ishuye imyenda umwijima